Power Minister ulakan syai ba yele kat balak banum syai kata franchisee baganya sekhmat kata kadika assurance kebu ai ni wangan syai wang ngah abang adon ni ngam kwa bangan ngam chu ai no kumtu ti wang ba yele kat balak ti kasyong sa kabinet ya kata te ngiang yu Power Minister menta bangis ngosi beni i ba kani ki MSL jongi nakapor kami ki isu kiba bon kiba hateng watang bengin ta ia katu MSL ru ngis ngole rang henry ki long kiba shisha kiba ngihap ni ken jing shisha hi kani ki jing mi jong kini ki ban IT kini ki distribution franchisee ngimla ban len baki bon ki nong ikhat ni jongi kiba di MLA kiba di ministers kiba la clean nangi kiba la phone kay gani namar kani power kalong very complex kila klishai kay bagja kani balay kay halor to jing tho ngil ai shu chief minister but ngai pen shai ki but ngai ngo eki ki elected representatives across political parties ngai ngo eki ba stand gi jongki nak menca kani ki issues ka bang ngi ngau ba khala ban kata om tangi ka MSL ba jongi henry ya kalawai jongri jongi hi par away te komit khmat jongi bu om nakaliang su nyelek kat balak banum ailat bakan ni franchisee kadinya khmat ting yong ru ha kan me khmat ting yong ru ku ba pi kini ki ibru khat kin num jia lada ka management jongi kalong transparent pi ngi shi ini kat kubor nang ni nang tai sepang ka to jingmut ai no ngi iya si jong su MD bu tho sha ka po department bu nai no ni at least circle hen regi claim yo kono ka jing khot na kalang management yang nong trei ban sim to confidence but nakadang yong ba ngis ngodo jingkerman la ni confidence jongi how CMD jongi nong kala do no namar ba ngong yu CMD la de ban khot ni kan pi la de film khot ni te kum nong intip namar ka mo transfer scheme ka ba naka board corporation Ran syai baga interest jong kinong tray on protect at any cost. It will be better, not less than the previous. Kebamut ba ladang ngikelan on nakabot syah corporation ki interest jong employees baru hat kin kambha kin amduna. Ti kumbing imta kini ki baru developments kilo against ya kata bat ngi kinong tray ru ki employees baru ngim ngotunan ya kani. Ti ka kabay day wa kani ka baik ONM juga ni power station ru ngilai keren syai baik tu nginum lah dari leru ngin ailat namar kini ki access jongi pi kini ki access jongi at all cost ngi on protect pi gombo ngi kan syai ka power ngi ban ko pi im chua kini ki post name chua kini government bel no kalau kau di EY nam ta ban develop yang hydropower hendak hadu mentangi pi kam don kono ka development kila ja ban hendak bosna kalong bangi ngi dangat ya kani umcu ngi dangat ya kalau kro berik dangat kadang ngong you pamnes you cannot just dump us. If you want to add capacity addition, you cannot just dump us. We are here to add capacity addition, but others they have left the state. So kini ke ibro khat ke ba until unless ni ngilong power ngilong sustain kan ni problem kami nak kapor ni melaban lai kung fin la state power ni hab ban build up yele deru memang gitu potensial ke babon ba kumbala hajar imek wat minta kinang tap tang hardly 10%. Kadang yang minister, let us have a long-term plan, let us have a short-term plan. Hakaba minister uang yes, ni dan kamban le ya kata, nak mencaban, but live ya kan ikut organisasi kejongi. But ngim aingo you minister, ubaong uns ai kat kepala ka kajing kersan kalian ngejongu, kumno ba unpen bah ya kan ikut organisasi kejongi. Nomor fi, kila bon ki employees ki phone, kilong mentally lalong disturb. Habagi iya kai bumi ikut kubor. Nomor kamu pun siapa yang pelanja? Ni ngong ru you Power Minister, ngong ngak kena project. Shua by pin le kita dan ke studies, ke feasibility studies, ke pros and cons. Ngong ngak pishu rai ban I know ikini garlic circle, claim dah lek studies, kamu kalah belum. Kamu pilih apa? Kamu pilih ke ATN solutions, kibun ke kampung juga bagi jaka. Tidak sih ada one reforms, tidak. Ngibeling ni diskusi kita taruh. Tambalong ihap ban pet kini ke pros and cons, siapa ban decide dia kono. Namar kani kata yang ni kata ya kalau way ban wanro. Dia mesti ya kata. Ti sakaway ngi kren. Pi ngiong ba ngim so tenat. Ke ai bomi ke bon nak way sing. Pi we need UCMD uban guide us, to appreciate us, to correct us also.
Pi ngimla ban chuyo USMD because we are no angels. Ngi dak ngi jingduna kum brio. Henry pim dai ban supet te jingduna jongi. Pi ban correct ken ni kitaro. Kum team leader, kum captain jonga ship. Lalu captain umbiang takam ka ship kan ngam. Bat boroh yang ngam. Takada ngidan kami team leader uban pek nakam taka organization barak kawai. Au boju kadokti ban start akikat kubor. Ban suspend claim da let's say kamran nangrim. Pi ngan syukran ngani kendian. Kajing suspend you director berang sulit no director generation. Pi hoi to tu kadai halor ka jing ho bi ong tampet ya to ka birth certificate kata ting ngimla ban ong. Maka to ngimla ban tek birth certificate jong. Henry ka timing. Ka timing pada kata kalau questionable. Lada kalau tak beli do mensuapim pim pe kita. Pi I want to keren apa sih? Director ngelay keren sengotenat ya gini ban Hanover gini Sanfutuli substation sengotenat Malaikan sayo, mat hadirin juga katakan khusus punya radar. Tapi gini ya ibu kalau demoralizing, terkadang yudan kami manajemen, bat ke government bukan kerjaan ini. Om bikin kedok kita ini. Nomor ni hawat ni dan kejunna, bat ngin pun baik kita kejunna berhoi. Kata kabang ngikum ki employees berhoi, nilai raya kata, bat ngin pun bah, kum no ban live biang ini ka organisasi jongi.